Dipuolong PGR VGR puthak kachisong. Longley pendanglok theng pi theng prang kina hogdun anam nang pinang ji pusi paklong kamarat kihang. Inglong ikpia mondulia longta ningkan kimi talondun. Birta ke lang do anarat phanstame Karbi Anglong knife pen surihini rain korapho sengkan kimi kardom pajeriklo. Nili birta than mangphi sami beauty bepi pini birta ton pen arjuponik thang. Kedamtang arkoi ni phai hini arani anerlo chiti mapor song dhorom chipu pe pin pen Karbi tangte Karbi pu athi PNC dipu rong khelana long PGR VGR puthak airset prungset kachesong. Pini arkoi surihini rain ko rapho themanani Karbi Anglong hempi dipu rong khelana long phelang pi mate kheronia long PGR VGR angkangalu aron repen ke do tumaphan alam paong ipin pen Tharli serak nang jipo thepi en ponsi song dhorom party alam chipu pe pin pen break jack kachi song asai ke dengpon pinpur me ke dam tang surihini rain ko raplian kan KSA tum PGR VGR angkang alu ke do tuma phan Tharli nang jipu kachi song tang det pen dipu kachi wang hut kheroni tovar kok plialong areng ki akhe ari deng pen Karbi tum areng hu chepa sonang lo bangso phi song dhorom party alam chipu pe pin pen Karbi tangte Karbi puat hepi en ponsi rat kache song ing thur pondo rat kache song amia de ke thebom theklong si all political parties social organization atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council kache pahem phuatum dipu arboretum cum craft center along hangsi chingki chingwailo bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Liram Rong hangsi tame aron repen PGR VGR angkangalu ke dua tuma phan Tharli pon popusi chechaksi lamthi cheparai ponno Tharli popu chechak dera phita ke Tharli asai ke theklong le dera jok ki ongdung Karbi tum puthot birla pen di phurong supian keng pen ke dam ka chisong setame deng pondo hala bangso hut police tum asai ke joy hiliamu ki pangbo pensi ka chisong ara tuma phan pachikak dun phunno bangso phi Karbi Anglong alo prek jam hawaralong along setame ka chisong asai deng pondo Bonta Council ke charia tum piniani anta thangnan bangso PGR VGR puthak sai ke deng ke theklong le dera jo ningkan ban kachepa dilapen ningkan ki mia phan ke deng munina tum ningkarong kachepi hor ok kichunang jia kenang sot ave athe ehem nang dudun chor bangsi ahem phua phan areng ki pasu puke Karbi tum ka therak emek char adimavi lasi chu chesoi keng op alek chi iroi pen kachesong sai deng nang koklo pusi kachesong ara tum pherang kya thengnu ningje pong Tuliram rong hang tum la pen tim Karbi Anglong pulo la son claim bu putame non PGR VGR kache song ke non thang ni phaing koi lo pule tangte ningkan isi ke playing lo thang ni phai non la ar koi nang le lo ke ho cheklo jon wet lo ningkan isi thak lo pini ningkan isi thak lo pulo tang de pini konat lo ne ke doko kente pini ningkan isi thak lo bani pimbolo pini claim credit ke athe claim po pini hempre ke hang lo na hang po peni tum non bang han ningkan pokep nang le ata pini long le son si pini PGR VGR claim po block pini ningkan si le lo pini ke claim to hala eviction ke claim bang ke law and order bang nahi pulo to choklo to law and order nang de pina sai claim ointe pini jon si eviction notice pelo aron re ben dolo pulo te la tum pipo se votarli so mendo bomlang eviction ke claim aron re ben si ke dolo pulong ta no eviction notice pelo bani piso votarli so mendo bom pipo se business claim bom piso long le phelang cherai long bom lo amut pi bang ke eviction claim tong thek ko da Karbi Anglong Autonomous ke claim una ja kongdo ta hala ke claim bang ke amethang ang hoi ka chepat the ang hoi amethang ang hoi ka chepat the amethang ka thera ka make away hala soposi jasemet pet bangke pini ilitum bangke hala ke claim bangalang tempat tuncerek lo lasi amut pi ke pini council ka cari da CM da Karbi EM da Karbi MSC da Karbi ang tona Karbi apotsi hala Karbi ningkama tha ke chokche Karbi atuma ke chokche apotsi pini la song dengan pini ka che song nang koklitum methang ban ka ting thok ka che sap ka char dep ka kong long ban chenglong ang tona so mekwi meklang che song nang ko pipot ma plotang te Karbi atum sia ke chokche the dungdo pini ka komane ruling himonto chokche dalo Karbi tuman ke ituma kemang chunchelang Karbi tumare husonang koklo phot datlo be Karbi thur ba chok tapini polo thuthiret gente nona Karbi tum party men ete flak lok pini ka che songlong mata komane ke party de ni tum party be dunri buduma do pini ke laka komane party song kali laka pini Karbi si cheba thek gente
pini ko mane song dum dunri putum da do pini ko mane party tumke pini ka song long dunri boning je tum da do tang de alang li tumke party ka Karbi galima alang li tuma song par jabe Karbi amen kalima pini ke long le phelang men ituma song chapang tahi pumana kali long le phelang ki raji pan e man peng Karbi tum ka therak nanga joine si pini tum kar jap tang de tum pini polon del son thurong ke tase amut pi Karbi tum se ke chok che gido angkang pi Karbi tum an ke nani officer noy na em noy cm noy nali business ke claim bang noy nali anu tin rong ruba sana anu tin along ta Karbi along bang ke pini la so ta Karbi tum se a vilong se ke chok che gido pilo ke a Karbi tum si party chichini chot song chichini chot a Karbi tum si e paya phan ka ching hon the a Karbi pot si itum pini la song deng nang le nang kokol pi pon ma polo dang de pini kopli long ta pini phelang pi pijar long ta dak ta ki pho Karbi do piglang ta hada Karbi tum da pini ka che song kali ka che song kang nek dun choi tum do piglang pini utor bor bila dungrai ke do Karbi do piglang hala so Karbi tum da pini alang tum dam sangrang kali lang tum da pang party song pa the lok sai silang hala tum da tang de alang tum ko song deng no sikar japlang asu pi phan ka tulang re ma por ma kang hong asu po phana pran ke kar mura por ma kang hong a hem ki priya por ma kang hong ke theng ke chok por ma kang hong jasimet ke akar bia tum long se ke hoy he kilu thek tik akar bia potsi bini la song deng tum klem nang koklo bini dimasa khai lupik dimasa khai lupik ubon same dimasa tum long tum phodun delang dimasa tum khei ka ching hon thek dimasa tum kachirai thek ke dimasa tum khei ka chapate khei ka ching hon thek son thot itume karbi adung nang phon delang ta karbi tum ke richo ka che hok long lonta Lasi anu tinta ning cirui nang pola bang cemat harap nais anu tinta bang puta Karbi tum anke ate kace song padu kasar lang padu lapen karja padu lonan pong det bangke konta isi hinia phansi la bang so bang ce song jot lapen det lo polotang te lapen pirthe yang kang pia phani tum la so lamang ce than lo lam the ce palelo pirta ce palelo hala so pitpen rara tum akang hon ko an mahala ke ratsia porti than po posi nilitum hen ce song mong dam bom po non ta bang nang ki pudun ton nang kang nek choi pen lok sila ara di ta bang bom si pini la pu pe jo pe ja pen tum sar the bang cholong le bang election chun de lo Karbi thur pa ke toine pen ko mane rong pharle ke ja kali lo mane terang mane ing tili ke ja kali lo Karbi tum thur pak si je ja se ro eselo a hok da case e pen case e ken si ke KSYC la pen allies putum si patir pi same hala ke song men enai tong enai tang to ditum he ja semet ke song ra chepat he litum ilitum chepat he ke Karbi si ke chepat he lo Karbi ke chepat he ben si pini la song dengan bang lo sa anu tin bang puta la so pherang ke claim bang photo dum se polu anu tin ta la so bang ke ning thui do nang News report Karbi Anglong live. Non malom Karbi Anglong atokan open danglok inglong arok do anta tovar ka cheleng misen jia phanpura asam malapen ahinahin tovar ka selampang chengpon bomlo. Lason si paklong kam hawar sitami mesen tovar raratum ka cheleng long jia phanpura tovar ka selampang chengpon lo. Bangso tovar ka selamahut ke ong dong raratum long le pendanglok thingpi thing prang lapen hem kidun lapuson stami dolo. La sojok kidam tang matijong ni phai thongke pani paklong kam rubjili aklama theng no along paklong kam hawara tum chingrum si phirangkya mai ki phapong phirangkya mai long alang tum ki than pon asam mala tovar non nang ki claim bom che theklong si Karbi Anglong Autonomous Council apen asam sarkar aphan kachurolam thi chipaklang pon bonta bangso tovar kaselam ponalong longli thingpiarong langteng he hui kena hok duna pharma mate compensation bangke longvek nang jipusi ke hang padolo athe baglong kama hawar arare tungke sai kachutiki chu e chu sompen ke longa sonpensi hemtun kachelana lapen usumar logi pacharli lasi bangso tovar kaselam pena jok sai chutiki alongle chu e chu somalongle ke dunan parta langteng thingpiarong he hui anta kena hok pina andolo Lasilahai kena hoka puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang napen tim Karbi Anglong anparta MP MLA tum RD nang pidun si kachilong vek nang jia tangka long vek nang jipusi kachuning rialam thi chipak langpong we ne purwe ne bahar atwar thepo la so twar kebang pena jok penanga long leta ditum akiluk sondolo la penang ki ke so mahmud akiluk sondolo robora rong ta ponlo e thingpi ta ponlo e la pende kuye rong ta ponlo chap rong ta ponlo ka prek rong ta pon olo la si nilin pen kachuningri ke litum just semet ke litum disi konser kacari atuma phan doktor Tuliram Rong hang apa sini lihim pena kachuningri la halo asabak ko pena jo la puson tak taksi ningkang sama phan asabak ni to phan ni piesonte me parpik ji silihin pena kachuningri la halo la peteni tumta la so pathak toar ke nang sotema te bonta da ke dam ke bang phan mesen lam sita me ni tum sa me la hai
tingpi rong kuwi rong si ni piso ni so ni hem ni ke sila nai si la hai lang pon pi elo li putin itu kon napa si ke chopuma ni tum sakuri ave bakuri ave kontrak ave ajat ave di sini tum ta la hai pensi ni tum ta la hai pensi tum ke cepareng na si asabak konsil so jong si nangat batha se me senji ni hin ba ka chuningri la halo settlement si pinane tum long list tami damlo pisaris tami damlo kedo tha ka thai bim ta dolo silai man tami resettlement pinang po laban ki compensation tami pinang po arona teng pen sila soron teng long puloten itu tami sarfans tami churo par lo laban ke long le putin tumta siksak da kodai long sudum tami atil hai ben tumta kodai tami reng bom lo do thak bom lo pen ke pi theng prang ke dam tami ha bi hek pen pai putum ki theng pis tami no hok lo pen hai pen jor tum ekonomi kan tami ching thun lo tami hai jong si an filap putin tum tami ekonomi kan tami kuget po posi hai bang itu tami long nang po sikira sa anas tami long nang po la pen ki compensation tami long nang po kila so alam the ana bangke ongdung arat atum dak palang kamarat tum ke hala inglong ajo ke bonren ke dua karbi tum ke kisuman tum ke cek ke cucupen cek ke jor peng ce pareng acot tum tadu kisuman tum ke rabar cu idun bor ibora rong rong ni dolo hol hai rabar bagan am tanon par ali par lo lab lo par sur lab lo dak along le malik tum han ayam pu tum han hangnat alam thi si karju la pusona ve la so prang ni thong prang ni tum la mondol tum penta dam lo la penang anin korid lang dam lo stamela so report bang pinian ta long le ni tum penangam dam lo cingki jithan angdeng ta dam lo long le se pinian ke ni tum la media akor te tum hanan ta chohang nang ko lo alang le tum ta wang lo apo salang tum choro pa lo la jitu ke long nang ya right an mo pen ile tum ko te tum jong pon to wara rai ke ko an isuman nang ke to wara rai lo amat along le ha jira hini lo em si mo long le cholo la so long le tanon ali pon te lo te labang so akar bi labang so abang kubang pitung kona lo ke do po pini pena wang bong api si tilo konsi nane dam nang lapusan pote kelang no dagile to bakar dia ke dong mukak pen sem sing ti Karbi Anglong life Koilamatia hawar Anglong ikpia mondolialong kidamtang arkoni phai siani hempu Jisu Kristo phan ki kroyarat doan somindara dangalong anta hempu Jisu amahang ki thek arani pamandet penapi puthot ningkan kimi ketalona sai sitame paman pondo kidamtang arkoni phai siani somindara dangalong ningkan kimi talon dunsi surihini rain kora phosengkan kimi kedengmate ketalona sai paman pondo hempu Jisu Kristo amahang ki thekani paman pondet penapi puthot ningkan kimi nangle thusi ningkan kimi ke talona sai ke paman pon ason thot si Anglong ikpia mondolialong sitame ningkan kimi ke talona sai dengpon bangso hut KBC Education Secretary Luke Rongphar aluhiaman penche tongdunsi arna malam jume sempensi than pondo ningkan kimi ke ili ka heng no kam pen chi ora kimi kam akichok kam kaching hon siroi kachidia siroi kimi kichok akam aphan kengkam che jor pon bom nangji athe muni rakaya chi theke hunmela na sonchot pirthia thak eli tumke dolong verwi arni wangsi artalapen ekai langroya langle langberanat kili versonsi muni tum artalapen achi theta dambomdo lasi pirthia thak ki do hudle akimi akichok akam lapen arna makam ta claim chipa duknang jipusi ke than ponalong aban an dam tanglo langnon akimi wangtang lobu hinia kore nangdeng pi pho angdeng sokre troksia thepi en ponsi jumesen arna malam than paklar po adong we arada to aname Jisu Kristo menvensi dikan kimia kadong pi pajir dikan kimige agan bangsi bangom na bom la puson to taxi to bache thele pena kai jabe dam bom lo la pen ki kon na prap pik la dikan kimili katalona sona taxi itu macam thela pena kai tande achpa mi hello dikan asia kheno ke klem tum tamne chubai chokai chongphui chokai ke klem tum ington ka bangson dikan kimili akime akechok pen akan thira kam khe phan longria phan bethanga aparman longria aparman khe aparman bundulia aparman berta ke ba aparman ke klar ke pambe halai lo dikan kimili ela bangso ini tum penana tum ke Christian kaligat atum setamela bangso ningkan kimi pini 1 Januari bang ke penang tanon asi ajak tum mangkela kangri kangrang pen ke tanon la so tum han ke nang hin pen pilos
kalang ongdong atum ningkan kibiri ilik Karbi akhai ba Karbi Anglong dar lapu kali pero thea dang ongdong akhai der atum long ningkan gini talong asi akhai tin abang putin teme ningkan kimi katalong ta project kenang atum ke akimia hin pensin ningkan kimi katalong kedam tang akhir cime penapot arnam han ke rokan dukardom akimbe pensi ke rokar cho ningkan kimi talong kenang atum ke ningkan kimi talong ko jirpijir po cetong po picnic lang po hor okcho po aningarong aningkang samalar ke kacing bohong kacing cek kacing koi kari kang tang pen lingkarong ningkang samalar ke vira nasi tam Dikon John Pangcho ke cari pon amelong kacitong atum aphan kongchun bang pitor derona hinpen parjupon Koilamati pen Samson iti Karbi Anglong live Ingdeng kithom MSC Cup kipathu ponalong Korkanthi constituency penta kipathu dun Japan mission a player kaching pai thek Japan pura Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso kapin khaduna tengpen kichengsi Korkanthi Cup surihini rank korapli kipathu mission pen kipachun pon Korkanthi MSC mate Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso kapin khar ateng pen Tikelangjun Sports Association pen patir piponsi Tikelangjun Sports Association pathu aklamalong kichengsi Korkanthi Cup surihini rank korapli kipathu matijong ni phai thongke parni angdung kiti pathu padupon tanglo Bangso kipathu ponalong kipathu ponake Korkanthi constituency ke parlo Longtrok Sub Sports Association Sonsi Dongmukak Sports Association Paklongkam Sports Association, Tikelangjun Sports Association, Dhentaghat Sports Association, Samilangso Sports Association lapen Langlokso Sports Association tumang bongsi pathu ponlo. Angdung kiti ke pathu ponahut Dongmukak Sports Association lapen Dhentaghat Sports Association tumang bongsi pathu ponlo. Ki pathu pon boma porahut Dhentaghat Sports Association tum ke thek muchora jok hini isi goal pen chipahai ponlo. Bangso ki pathu ki padupon ke chengpen angdung kitiar ni anta aluhi ka chopha pona tengpen EM Bilimohan Khaklari EM Kachirong PP Board Chairman Willingson Phangcho Sundar Singh Kramsa Dhoram Kro Samuel Ronghang tumche tongdun anparta angdung kiti ke pathu ponamailong Korkanthi VDC Chairman Mondalamai Phu Prameswar Rongpia tum pendanglok pinangan manpeng ki do tumche tongdun Bangso ke pathualong ang tonpen kilang ponake tournament convener Samsing T match commissioner Sanjay Rongphar tum pendanglok sub association tum pen cherap chitudun si mission pen bangso ke pathu pachun pondo la pen mission a player invite pondo Karbi Anglong Thomas Council atum ke patir pipon along Karbi Anglong Sport Association atum patir pidun si nikan bangso nak thak MEC Cup Pupipon bomlo, lasi penengles house kami pedopon po, lasi labangso ke petu along, mesen a player, kicing vai, ponangji, pupenajok, litum, mate dak, Korkanthi MSC, mate, Karbi Anglong Thomas Council Speaker Sir Raju Tiso alang le, bori ponsi, mate alang le, patir pi ponsi, Korkanthi Cup. Puisi binang lapen labangso ke patulong le litum mesen player invite ponang waki mang pensi nitum dak Tikelangjun Sports Association man sila bangso ke petu yang ke palang ponjia phan nang pohos poniglo asi pini patu bomang bompen pini bangke final match iglo asi labangso ke petu ke biben ajok nitum la Korkanthi along mesen a player bangke chingwai poniglong lo anparta Karbi Anglong Thomas Council litum chairman ala like bori pana janilo ala like bori pon ke kopia janilo itum kadu beda sinilo je thelong ke je hikha dika pen chenglok culture pen chenglok kapre ka itum du lahang bong pen stamil itum sport ahin pen stamil paprang ponai ku soke mang pen si pini non itum langdam nang non uthodil tuma abong sumartum alang litum ke patuhin penstame aprang ang deng paprang ponje pan lahai stame lang dia kemang dolo pasi khela dhula jong si thexer pulote
mane national international ang dengan stam belang tum keli dunyi la pusana war saidu la silai lo la si itum lokale misi Karbi Autonomous Council la chairman ala ke bori pen kelala am pas tame Karbi Autonomous Council ACM sitame la soko bori bange do la si litum ke la lokor kanti cup la kibina ko kelalo non next la CM cup la soko chipati long sitame litum champion anong e puthot ke ban dia pantai litum ke chisik nai bai kenam sabni kedam ta nikal sitame litum kor kanti pensi champion anong e banlo la si non puthot sitame la bang soko chisik nang ke litum benak tu dong mo kak pen sem sing ti Karbi Anglong live. Pinya birta kala ponsi kang ton poniklong kardong.